ibandla lokuthetha kaThixo. Sibonga ukuphathekela kwesiprofiti. Umama uChristina nguMaria webandla. iBhayibhile ithi uYesu kwesibili. Kawesiza uYesu waza ngomama Maria. Iziprofiti zaza ngomama Maria. Wathi kuphekile lathi izulu vuya wena ubaba wena. Ngoba inkosi nawe. Usikelelwe wena phakathi kwabanye abantu. Kabuye uYesu kwesibili. Ubuya ngomama Christina. uJesu ubuyile. Abantu balinda uYesu ubuyile. Ibandla lokuya kuYesu kwesibili. Uxolo lenkosi malibeni nawe. Nami ngiyabonga ubakhona. Umholi welibandla uKristu Inkosi. Ulomgidi lo kaNkulunkulu Jehova. Ngoba umgidi kaMashi umgidi wezinkwa. Umgidi kaAugust umgidi wamahlabela. Umgidi kaNovemba umgidi wamadlokodo. Lo imigidi kaThixo. Uthe uThixo ezwini lakhe. Wathi ngenzeleni inkonzo yami kathathu ngonyaka. Ogqiba wanika uMaChristina incwadi yeDuteronomy. Incwadi yokukhutshwa kwelibandla eyiphutha. Ababebuya iphutha babenendawo abaya kuyo. Elibandla linendawo eliya kuyo. Ukuthula abantu benkosi. Amen. Ngiyabonga namazwi maningi. Ubulela nje uThixo wabaprofeti. Siyazi isiprofito. Asifani nesiduko somuntu. Umuntu uyayibona into aphinde benomoya. Amen. Isiprofito asinawo umona. Ngoba isiprofito sesikaJehova. Uthi uMaChristina kabona ukuthi masango. Uthi nguyena lo bengikhuluma ngaye. Ngisithi uyeza. Uzayithatha le nkondlo. Ingene amagumbi amane omhlaba. Aliba legumbi lamathambo. Ngoba silapha ne-ancestors sethu. Naso siyagezwa. Ngo-August kwehla izithunywa ezulwini. Kwesikherubhi ezi-12 ezulwini. Kwesikherubhi khona uMikhayeli. Omunye wesikherubhi. Othi ma ephume egumbini lakhe leglasi.